Byawihute nyine. Byatwihute. Ndananiwe. Umva nyine nkubwire. Umuntu ariko turimo turashima Imana ntabwo ari ukwishima ku bintu by'isi cyangwa sibyo. Ariko byaje bikana naruhuka ndumva byanze. Icara na cyangwa haguruka na. Simuhatire. Agera no mutere story turi kuri kamera. Umuntu yasanze kwa muganga mu mwaka ushize. Urumva? Cyane uwo gupfa koko ntabwo yabeshyaga. Ariko yaraje nko kunsonga ngo yite mpfa Burundi. Ariyo mpamvu navuye ku kugusogota n'abamwe ngo muri famille. Anabyita kugusogota. Kunsogota sha aranje asogota urukota aranje arambwa. Gaje kugukunda si itegeko. Ukuba ngo uvuga kuri uwacu ngo ntabwo ngo naho byanditse ngo ko tukwiye kukwitaho. Urumva? Ngo ikindi ngo uzajye ngo kwishyuza ngo abo wamene ntabwo byo nabivuga. Yavuze ibigambo bibi byata. Ajay, uramutse ukize ubwo urumva byagenda. Sinakize. Ntabwo nakize. Gusa nk'uwo muntu wamukorera iki? Ubaye nk'umuntu muzima nyine. Nindamukanyize. Nungu buretse. Icyo nzi cyo nawe ntabwo yorohewe ahantu ari. Ari hehe se kandi? Ahantu yorohewe sinshaka kuhavuga ariko niyorohewe ariko arahari. Ariko yarambabaje. Uzakwifuza wowe? None naravuga ati nindamuka mpfuye. Uyu muntu wamana utamwishyuye. Nkapfa nabonye umwishyuye.